Golf Duja. Gdje je moj video? Evo ga. Jučer smo snimali Golf Duja broj 3, danas ide Golf Duja broj 4. Moram zalemiti ono što je jučer puklo. Sad sam prvo ovdje zalijepio i stavio da se osuši, pa ću sad zalemiti. Zalemio sam, valjda će držati. Ajme, koja je ono šifra? Da uzem malo keksa. Ostavim ga preko noći i on već potone u zemlju. Ništa, idemo idem ga probati upaliti danas. Novi je dan, da vidimo šta danas govori. Znači, jučer je upalio, a danas, sad ću samo vidjeti je li mu ostalo gorivo u boš pumpi i je li pali. Ništa. Dobro, nije iz prve, ajde probat ćemo još. Eto. Znači, vratio je gorivo iz boš pumpe nazad. Aha, vidiš kako ga vraća. Ima zraka u njoj. Dobro, ajde, zato smo ga jučer i okrenuli ovako, da možemo ovdje odmah spojiti na kleme. Da ne vadimo akumulator iz četvorke. Evo, za sad neće da upali, neću ga sad tu verglat, ne znam nija koliko, nek stoji sad za sad tako. Pa poslije kad Mićo dođe s posla, inače moj dobar prijatelj, pa ćemo skupa kemijat oko toga. A ja ću sad za sad skinuti ovaj prednji branik i ovu masku. Samo je jedan šaraf držao. Ovaj. I to je pukla kovča ta što je držao šaraf. Znači ove su popucale što drže plastiku. Trebalo je dići cijeli nosač, ali pošto sam vidio da se skida
onda sam ga digao namjerno. Ovaj nosač se inače odvija u kompletu sa branikom i ovdje mu je šaraf ovaj što se odvija odozdo. Ovdje treba dignuti ovu gumu, tamo je nema i onda odbiti taj šaraf. Pogledaj žmigavca, čovječe. Pogledaj, ove kopče nisu držale i da je tu neko zašio križasti. Drito u vrata. I ovdje isto. Znači samo jedna kopča drži. Neću ovu sad tegli strame da ne bi pukla. Nisam siguran kako se vadi, jer se povuče vamo, pa se onda izvuče ili... Ne znam, ko nastoji sad za sad. S ove strane i nema. Niti ima rupe za nju, zato jer je ovo od drugog auta, od GTI-a nekog. Možda. Evo i ovdje jedan šarafić. Kako su izblijedile na suncu. Ovo ću probati zakrpiti ovdje gdje je ovaj šaraf. Ovdje je udaren. Možda bi se ovo moglo čak i napraviti. Ali ne isplati se jer je ovdje hrđa probila je i onda ne isplati se. Treba ova vrata cijela nova uzeti. Polovna, to jest negdje na otpad. Neka crvena bubica. Je žilava. Ovaj retrovizor. Treba vidjeti šta s njim. Je li puko ili? Uzeo sam ovaj fen neki dan i s njim ću osvježiti plastike od golfa. Samo sam na ovom komadiću neki dan testirao, znači ovaj komadić je bio skroz bijel, evo ga sad, crn, znači vratila se ona tvornička boja. Evo kako to izgleda na svjetlu, dosta je bijela. Znači očistio sam i osušio. Sad ću je lagano nisam htio do kraja namjerno da se vidi razlika.
Evo, ovo je staro, a ovo je osvježeno novo. Evo, to je ta lijepa razlika. Samo što ovo još nisam ni očistio čak. Evo ovu čisto do pola, da se vidi koja je razlika. Eto, to je ta razlika. I ovo crno će znači ostati. I kad se osuši, kad se opere i ne znam nija šta, bit će crno i dalje, narednih nekoliko godina. Ako se pitate zašto Beverly ja nisam s ovim fenom tako radio, nisam jer on je bio ispucao i morao sam lemi plastiku. I onda naravno moraš baciti bumper preko, ne možeš s ovim samo. I sad nisam htio da bude razlika negdje, da pola bacim bumper, pola fenom i tako dalje. Ovo sigurno Jasko šalje vide. To je to. Nije. 31. Ovdje se je previše pa se istopila. Mislio sam radi ovih šara da malo zamažem, ali nisam smio toliko. Ali dobra je, nije puno. Ispravit ću je nekako. Ipak mi nema mičoneta danas. Otišao je u ramu. Morat će se sam zezati oko ovoga. Ovdje ovaj od grijača, ovdje dođe onaj osigurač jedan i on je pukao i si neko je ovdje žicu samo stavio.
Probat ću ovako ugrija grijača pa ga ići onda upaliti. Nek stoji kontakt. Dimi čovječe. Aha, zamalo. Evo ga upalio. Sad malo radi. Idemo će li sad upali? Sad doće jer je vruć. Sad doće odmah upali jer je vruć još. Idemo vratiti ovo od grijača. Ne znam bili ovdje Isa kemio ili da pođem uzeti osigurač novi. Nije baš najbolje, ali ne znam. Idem probat ću ga još jednom upaliti. Idem ga malo provozati po selu. Duja je stroj, kume moj. Ajmo! Pa kad pogledaš ko više u autu ima volan. Šta će mi volan? Idemo se voziti bez volana. Ovo ti je Tesla, kume moj. Ne treba volan za voziti, sam vozi. Da ja njega zavijem da on ne bi sutra spao. Tu kad se budem okreću. Pa da smokvu pokosim. Dobro, to samo nek malo drži. Radi li sirena? Malo je prnula.
odvio sam ova dva šarafa. Ovdje budu, znači tu jedan i tu jedan. Ovaj Golf inače ima kuku, ali je nema upisanu u prometnoj. To znam od prije. A ovo je u kompletu ovdje, znači zavareno je. Treba će pila fleksaricu, jer se ne može registrirati ako ima kuku. Čađo. Odio sam i ove druge. Evo vidiš kako je zavarena u komadu. Treba ispilati tu. Nema trulo ništa. Sve je to ko bombona. Eto ljudi, to je to za danas. Cijeli dan oko njega, a ništa nisam napravio. Vidimo se drugom prilikom.